Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravstva i socijalne zaštite jedan je od prioriteta Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014-2020. Ukupno 17 projekata je omogućilo bolji kvalitet zdravstvenih i socijalnih usluga za više od 180.000 građana, a gotovo 2.000 zdravstvenih i socijalnih profesionalaca usavršilo je vještine u svojim oblastima. Pošto je od životne važnosti da se melanom rano otkrije, edukovani fiziolozi i stručnjaci u srodnim oblastima medicine doprinijeli su unapređenju metoda prevencije i otkrivanja. Ukupno 454 zdravstveno stručnjaka usavršilo je svoja znanja o rizicima i liječenju melanoma kroz radionice i seminare, dok je 573 osobe uključeno u cikluse od 3 dana besplatnog medicinskog pregleda melanoma organizirano u svakoj državi posebno. Preko projekta je osnovana mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području, koja će prenijeti svoje znanje o karakteristikama melanoma i novim terapijama. Kreirana je zajednička platforma za melanom u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga i njihove dostupnosti, kao i aplikacija e-zdravstveni alat, čije je preuzimanje besplatno, a preko nje pacijenti mogu kontinuirano da prate promjene na koži i očima. Vrijeme za dobijanje rezultata laboratorijskih testova uveliko je ubrzano u opštim bolnicama u Zadru i Baru. U njima je instaliran moderni laboratorijski sistem za transport pneumatskim cijevima koji omogućava brz i pouzdan prenos uzoraka. Za vrijeme trajanja ovog projekta uz pomoć ovog sustava više od 6.500 pacijenata opštine Bar i Zadarske županije dobilo je brže rezultate testova uz manju mogućnost kontaminacije laboratorijskih uzoraka. Također, kroz 3 radionice na teme pravilnog uzorkovanja krvi i urina, 129 zdravstvenih radnika usavršilo je nove suvremene metode laboratorijsko-dijagnostičkih operativnih procedura. U kantonalnoj bolnici Livno i 5 povezanih domova zdravlja u Bosni i Hercegovini instaliran je informacioni sistem koji je omogućio da blizu 10.000 pacijenata dobije brze i precizne rezultate laboratorijskih ispitivanja. Kroz projekat kreirana je i besplatna aplikacija preko koje se opšta populacija može informisati o pravilnom pripremanju uzoraka za laboratorijsko testiranje. Aplikacija sadrži i informacije o vrsti korištenih testova uz propratnu ilustraciju. Dijagnostički i terapijski postupci za rano otkrivanje karcinoma dojke i debelog crijeva obavljaće se pomoću savremene opreme. Integrirani softver u općoj bolnici u Zadru i videoendoskopski sustav te elektrokirurška jedinica u općoj bolnici Bar poboljšali su kvalitetu terapijskih i dijagnostičkih postupaka za više od 3000 pacijenata tijekom trajanja projekta. Mobilni timovi Zavoda za javno zdravstvo proveli su terenske konzultacije u sve 3 zemlje i time pridonijeli boljem informiranju šire populacije. Osim toga, 181 zdravstveni djelatnik educiran je o temama dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju raka dojke i debelog crijeva. U opštini Grude u Bosni i Hercegovini uspostavljen je prekogranični zdravstveni edukativni centar. Centar će omogućiti kontinuirano pružanje informacija građanima vezano za diferencijalnu dijagnostiku i rano otkrivanje bolesti. Također će raditi na umrežavanju, povezivanju zdravstvenih djelatnika i njihovoj kontinuiranoj edukaciji. Aktivnosti projekata u okviru prioriteta javno zdravstvo i socijalna zaštita ojačali su sektor zdravstva kroz nabavku različite opreme i usavršavanje zdravstvenog osoblja kroz mnogobrojne seminare i radionice. Međutim, suština projekata je osnaživanje građana o ranoj prevenciji bolesti i izražavam nadu da smo u tome i uspjeli. Obavljanje preventivnih pregleda treba da bude sastavni dio naših života. Bolest ne bira ni pol, ni godine i naša zdravstvena kultura treba da je visoko na listi svakodnevnih obaveza. Samo na taj način možemo se odgovorno odnositi prema sopstvenom zdravlju.